Jaun Andreok, arratsaldeon izan zaitezte ongietorriak onzientzia bideo lehiaketaren sari banaketa honetara. Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos todos a este acto de entrega de premios OnCientzia. Maiatzean abiatu zen Elhuyar Fundazioak eta Donostia International Physics Centerrek antolatu duten zientziaren eta teknologiaren divulgaziorako bideoen lehiaketa hau. Y ahora, 6 meses después, toca hacer balance y premiar a los mejores. Y para eso estamos aquí, Javier Aizpurua, doctor en físicas y miembro de la comunidad del DIPC. Y Ollana Jauregui, periodista de Elhuyar, presentadora de Tecnópolis. Balantzari dagokionez oso pozik gaude, OnCientzia bideo lehiaketaren lehenengo edizioa lortu duen parte hartzearekin. 50 bideo aurkeztu dira guztira. Eta parte hartzaileen artean denetarik izan dugu ikasleak, irakasleak, zentro teknologikoetako ikertzaileak, ikusentzunezkoetako profesionalak. Guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu. Divulgatzeko eta bideoak egiteko jarri duten ahaleginarengatik. Mila esker benetan. Zuei esker izan du arrakasta bideo lehiaketa honek. 37 bideo Euskal Herritik iritsi zaizkigu. 8 herrialde Katalanetatik, 2 Berlindik eta bideo bana Cambridge, Tenerife eta Sevillatik. Euskaraz ere 10 bideo jaso ditugu, gazteleraz 35, ingelesez 4 eta bat 3 hizkuntzatan ere jaso dugu. Eta lehiaketak iraunduen bitartean, 6.000 bisitari baino gehiago sartu dira onzientzia.tv webgunean bideoak ikustera. Veamos si les parece una pequeña muestra de los vídeos que han participado en el concurso OnCientzia. Hagan como lo hagan, todas las aves cambian sus plumas y las dejan próximas, que en el sistema solar la mayor parte de la masa está concentrada en el centro del Sol. Como hemos visto, la teoría cuántica de Einstein, a pesar de poder resultar chocantes mucho más en la época en la que fue propuesta, no es muy útil. Aveva una bimba, dove crescono?
Si hubieran sido 10 los vídeos participantes, la tarea de seleccionar a los 3 premiados habría sido muy complicada. Si el orden de magnitud hubiera sido del orden de 25, la tarea habría sido casi titánica. Pero el hecho de que se hayan presentado cerca de 50 vídeos hace que la hazaña del jurado para ponerse de acuerdo haya sido casi un milagro. Bostira, epaimaiaren lana bere gain hartzeko meritua izan duten kideak eta bertan ditugu. Enrique Zarate Passion for Knowledge-eko hiriko ekintzen arduraduna. Marian Iriarte, EHUko Gipuzkoako kampuseko kanpo harremanetarako zuzendaria, Alberto Gorritiberea zinema zuzendaria, Euskalmeteko Onintze Salazar fisikaria eta Beñar Kortabarria Teknopoliseko zuzendaria. Zorionak guztiei eta txalo bero bat beraientzat. Y ahora, antes de comenzar con la entrega de premios, vamos con una perla que se presenta fuera de concurso. Sería como una especie de Zabaltegui, si esto fuera el Cinema al Día. Gure bideolehiaketak lehenengo edizioa duen honetan, lankide batek oso pari berezia egin digu. Zientziari buruzko bideoa prestatu du etxean eta kamerarik gabe egin du gainera. Ea ahotsa ezaguna egiten zaizuen. Likido bat besterik ez da, baina ez guretzat. Guretzat berezia da, gure likidoa da. Gure zelulak elikatzen ditu eta arnasaren bidez hartutakoa gorputzaren txoko guztietara eramaten du. Horregatik, odola indarraren sinbolo bihurtu dugu. Biziarena. Isuritako odola berriz, heriotzaren sinboloa dugu. Bizia eta heriotza. Odolaren gorria esanaiz betetako kolorea da. Hala ere, odol guztia ez da gorria. Zenbait animaliaren odola berdea edo urdin berdeska da. Animalia askorena egia esan, animalia gehienak baitaude talde horretan sartuta. Artropodo guztiek dute hemolinfa gorputzean. Intsektuek, aragnidoek, krustazioek, baita zefalopodoek ere. Eta beste molusku batzuek ere. Hemolinfa, odol berdea, ohikoa da naturan. Baina zergatik ez dute animalia guztiek odol gorria? Kolorearen jatorria bilatzeko, elementu kimikoen taula periodikoan bilatu behar dugu. Bi elementuk ematen diote odolari eta hemolinfari koloreak, burdina eta kobrea. Oxigenoa garraiatzeko mekanismoan, bi elementu horiek dira lotura guneak. Oxigenoa lotzen dutenean, gorri eta berde jartzen dira hurren ez hurren. Baina ez da kolorea bakarrik. Alde handiak daude bien artean. Burdinari atomosare batek eusten dio, hemotaldeak. Multzoa proteina baten barruan dago, hemoglobina, eta hemoglobina bera zelula sinple batzuetan, globulu gorrietan. Kobrearen kasua ezberdina da. Kobre atomoak zuzenean hemozianina proteinari lotuta daude, tarteko euskarririk gabe. Eta hemozianina eramateko, ez dago globulu berderik. Hemozianinak libre flotatzen du odol berdean. Ezaugarri horien guztien ondorio biologikoa da, odol gorriak hobeto garraiatzen duela oxigenoa odol berdeak baino. Hala ere, beste funtzio asko betetzen dute bai odol gorriak
eta bai odol berdeak. Eta azken hori duten animaliak beste sistema bat erabiltzen dute oxigenoa gorputzaren barrura eramateko. Ez dute ohiko arnas sistemarik, oxigenoa azaletik iristen zaie gorputz barrura. Erleek eta beste intsektuek hegoak zurrun mantentzeko hemolinfa bonpatzen dute barruan. Odola ez da bakarrik oxigenoa garraiatzen duen likido bat, eta beraz ez da horren arabera bakarrik ulertu behar bere funtzioa. Eta noski, ezin da esan gorria berdea baino hobea dela beti. Asko kasmatuko zenuten, bideoaren egilea Guillermo Roa da, Eluiar Fundazioko lankidea eta Euskabi Irratiko Norteko Ferrokarrileko esataria. Eta beraz, badakizue, noizbait intsektu batek koxke egin ezkero, eta zanpatzerakoan odol gorria azaltzen baldin bazaizue, odol hori ez da intsektuarena izango, baizik eta beste norbaitena. Eta honen bestez, sari banaketarekin hasteagoaz. Como sin duda todos ustedes saben, el jurado otorgará 3 premios. El primer premio al mejor vídeo de divulgación dotado con 3.000 euros. El segundo premio al segundo clasificado dotado con 2.000 euros y el tercer premio de 1.000 euros. Además, el jurado ha decidido otorgar un premio especial adicional a un vídeo que a su criterio ha sido merecedor de una mención especial por sus características. Epaimahaiaren aipamen berezia jaso duen bideoa sarituz hasiko gara. 500 euroko saria jasoko du bideo honek, eta Onintze Salazar epaimahaikideak emango du saria. Epaimahaiaren iritziz, ikerketa zentroen divulgatzeko ahalmena oso modu egokian eslatzen du lan honek. Eta epaimahaiaren aipamen berezia jaso duen bideoa hauxe da. Pescando en la ciencia, Iñigo Onandiarena. Iñigo orain Norugako itsasoan dabil, horrelako bideo politak egiteko irudiak biltzen, eta hortaz Aztiteknaliako lankide batek jasoko du saria. Txalo bero bat. Bueno, Iñigo kezin izan dut horri, izan duten bezala Noruegan dagoelako, seguru nago asko postuko dela, eta nik nire partez, eskerrak eman nahi nizkeke lehenbizioi antolatzaileei, baita parte hartzaile guzti ere, eta gero, bideo hau posible egin dutenei. Daude alde batetik proiektua finantziatu digutenak, eta beste aldetik arrantzaleak beraiek ere, bere barkutan hartu gaituztelako hilabetetan zehar, eta momentu guztietan ere laguntza handia eskaini digutelako. Eta, honet horri zazten guztia ere, eskerrik asko. El atún rojo es uno de los peces más poderosos de nuestros océanos. Estos predadores, que ocupan la cúspide de la cadena trófica, visitan las ricas costas cantábricas durante los abundantes meses estivales, cuando las aguas del Golfo de Vizcaya se calientan y se vuelven habitables para estos grandes peces de sangre caliente. Su forma fusiforme y su piel lisa y resbaladiza les proporcionan una hidrodinámica excelente que, junto a su poder natatorio, les otorga la capacidad de realizar largas migraciones oceánicas. Con el fin de conocer mejor estas migraciones, su crecimiento y sus costumbres, científicos de Aztiteknalia se embarcan a bordo de buques de pesca de la flota vasca de bajura para realizar una campaña de marcado.
Existen 3 tipos de marcado. En el marcado convencional se mide el pez, se le pone una marca con número de identificación y se devuelve al mar. Tras su recaptura, se obtienen datos sobre su crecimiento. Las marcas archivo son marcas que para su implantación requieren una pequeña cirugía en el vientre. Están equipadas con un sensor de luz, uno de presión y otro de temperatura. De esta forma podremos obtener información sobre su ruta migratoria, así como las migraciones verticales que realiza en la columna de agua y las diferentes temperaturas que soportan. La característica de las marcas pop-up es que tras un periodo prefijado por los científicos, las marcas se desprenden del animal y emergen a la superficie. A través de un satélite, transmite toda la información que ha recogido mientras estaba sumergida para su posterior análisis. La colaboración con los arranzales es fundamental para los científicos, no solo porque los acogen en sus barcos, sino porque además los ejemplares que les proporcionan están en unas condiciones físicas excelentes, lo cual aumenta las probabilidades de supervivencia de los atunes y, por tanto, de éxito de la campaña. Esto se debe a la modalidad de pesca conocida como cebo vivo, donde una vez localizados los atunes, se les arroja pequeños peces vivos para mantener el cardumen de atunes comiendo cerca del barco y así poder pescarlos. Los peces son capturados uno a uno y la operación de marcado se realiza con gran éxito. Eta saririk gabe geratu den arren, epaimaiak ez du aipatu gabe utzi nahi CTA, Teknologia Aeronautikoen Zentroa egindako ahaleginarengatik. Izan ere bertako ikertzaileek lehiaketa erronka moduan hartu dute eta guztira 3 bideo aurkeztu bizkigute eta hori benetan eskertzekoa da, txalo bero bat beraientzat ere. On zientzia bideo lehiaketan 3. sariarekin goaz jarraian. En opinión del jurado, se trata de un trabajo que transmite la pasión por la ciencia de una forma visual muy original. Recibirá el premio de la mano de Alberto Gorritibera Berea. Y el ganador de este 3er premio de concurso de vídeos On Ciencia es Science on the Way de Wiwat Nuan Singh. Buenas tardes. Thank you very much for a very big prize for me.
I would like to share this prize for everyone that appear in my video. And I would like to thank you, Alexander Bittner, who is my supervisor in Nanokuna. And I would like to thank my friend, very good friend in Nanokuna and in master in nanoscience. And finally, I would like to thank El Uya Foundation for this project, and especially thanks for DIPC that after I participate in 10-year anniversary of DIPC, I really believe that Donostia is a city of science. We just have a passion of knowledge. Then science, mathematics, and happiness will be everywhere. Thank you very much again.